Nĩ mĩaka ĩrĩ mĩhetũku kuma rĩrĩa mũiyũro wa maĩ wagũmĩire matũũra ma Maĩ Mahiũ. Rĩu kĩama kĩa maĩ gĩkĩũria thirikari kũhũra njeki arĩa mahutirio nĩ mũiyũro ũcio. Waathiriwa ndio hajawahi, wengine hawajawahi pia kupona kabisa, kwa sababu hata najua kuna mama mmoja hajawahi kufika hapa kuona ni yapi yalitendeka, na yeye nyumba yake na familia yake ndio ilikuwa ya kwanza kugongwa na huu mkasa, lakini yeye hajawahi kupenda kurudi upande huu kwa sababu hataki kukumbuka. Akĩaria hĩndĩ ya igongona rĩa gũtheria mĩgũnda wao mwena wa Maĩ Mahiũ, mũtongoria wa kĩama kĩa ma mwena ũcio Mbũgua wa Kabe orĩtie thirikari kũhiũhia mĩtaratara ya kũheana mĩgũnda kũrĩ arĩa marĩ na mĩgũnda hamwe na arĩa indo ciao ciathũkire. Wale ambao hawajakushughulikiwa hajatuhudumiwa katika hilo jambo ni kutoka 100 na tunaomba serikali shughulikia jambo hilo ili ya kwamba kila mtu awe ameridhika, kwa sababu area ya Maĩ Mahiũ kwetu hakuna ile kazi tunafanya ni kidogo sana. Income ya area hii yetu ni mchanga tu na mawe, so watu wengine wanakaa kule kwa center na hawana cha kutumia. Hata wanapopeleka watoto wao shuleni wanakuwa na shida. So kama angesaidika mtu apate pahali pa kulima, angerudi katika ile maisha yake alikuwa ya mwanzo. Tunaomba wale waliathiriwa na hili janga waweze kufadhiliwa, kwa sababu wako na shida na walete wengi wao wako na shida hata ya psychology, walete wale counselors ili waendelee na kuwapatia mulal ya kuishi. Wengi wao wanaona hata afadhali hawafai kuishi, hawana mambo ya kujenga, ndio sababu hata hawajajenga. Pengine kuna yule ambaye anakaa kwa nyumba ya kukondesha bado anaendelea kukaa hapo, kwa maana tangu wakati huo sasa hana fedha. Pengine mtu pale alikuwa anategemea ni shamba ya kulima, hana fedha ya kuweza kupata mapato ili aweze kujenga nyumba. Kwa hivyo kama kungetokea hata wafadhili wengine, hata serikali pia iweze kujitokeza iwafidie kidogo na kuwapa mali, waweze wale ambao wameshindwa kabisa waweze kujenga. Kahunyo Karobia ũrĩa watigirwo nĩ mũtumia na mwana wake mũtino-inĩ ũcio augĩte 20,000 ĩrĩa thirikari yaheanire nĩ nini mũno kwĩrũgamia rĩngĩ kĩmũtũrĩre. Kama ingeweza kutuongezea hiyo pesa ndio tuweze kujenga kwa ile shamba yenye walitupea, tunaweza shukuru sana zaidi, na pia wanaweza fanya full resettlement juu walitupatia shamba lakini hawakutujengea. Tunauliza serikali yetu tukufu itufanyie full resettlement, watujengee kwa hiyo shamba yenye walitupatia. Patron wa kĩama kĩa ma mwena ũyũ Nyamuchege augĩte makĩria ma andũ 100 arĩa mahutirio matihetwo mĩgũnda ta ũrĩa mũnini wa President Kithure Kindiki eranĩire mĩeri 2 mĩthiru, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩire wagi wa mbeca. Bado hakuna maji, lakini walitupromise watatuletea social amenities kama maji, stima na shule, lakini bado. Na pia tunawaomba kama watatutengenezea njia kwa hizo shamba, juu hakuna njia ya kuaccess hiyo shamba, hakuna njia mzuri ya kuaccess hiyo. Tuje tufanye tabiko hapa ili tuombe Mungu awafadhili wale watu waliathirika ni kwa ajili ya hiyo janga. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngĩma wa Mũgo.